салом бачаҳои азиз, дарси навбатиамонро аз рӯи китоби алифбо шурӯъ мекунем. ҳарфҳои гузаштаамонро такрор намоем. А, ше, у, не, ӯ, хе, о, ре, ле ва м. имрӯз мо бо шумо бо ҳарфи се шинос мешавем. ин ҳарфи се аст. сеи калон, сеи хурд. бо ҳарфи се калимаҳои зерин навишта мешаванд. себак. себаки сурхи сероб ширин асту хурданбоб. себак хеле хушрӯ аст, хушмаззаву хушбӯ аст. ситорача, садбарг. суманак, сабзӣ ва дигар калимаҳои забони тоҷикӣ бо ҳарфи се навишта мешаванд. ҳарфи се ҳарфи ҳамсадо аст ва ҳарфи се дар аввал, дар мобайн ва дар охири калимаҳо омада метавонад. тарзи навишти ҳарфи се дар хат чунин аст. бачаҳои ширин, шумо метавонед ки ҳарфи серо дар дафтарчаҳои худ навишта гиред. биёед мо ҳарфи серо дар тахтаи синф менависем. хуб, ҳарфи се. хуб, мо сеи калонро навиштем. акнун сеи хурдро менависем. хуб, мо навиштем сеи калон, сеи хурд. ба расми зерин назар меандозем. дар ин расм мо сагро мебинем. дар калимаи саг ҳарфи се дар аввали калима меояд ва калимаи саг аз се ҳарф иборат аст. ба расми зерин назар меандозем. дар ин расм мо сабадро мебинем ва зери ҳамин расм мо мебинем ки чанд хонача истодааст. 1 2 3 4 5 5 хонача истодааст ки дар даруни ҳамин хоначаҳо доирачаҳо ҳастанд ва хоначаи аввал дорои доирачаи сурх аст. яъне мо бояд фаҳмем ки калимаи сабад бо ҳарфи се сар мешавад ва ҳарфи сеи мо аз ин хотир сурх карда шудааст ки ҳарфи се ҳамсадо аст. дар ин расм мо соатро мебинем. калимаи соат бо ҳарфи се навишта мешавад ва ҳарфи се дар аввали калимаи соат меояд. биёед акнун якчанд калимаҳоро мехонем. асе, ас, леаме, лам, аслам, аслам, сео, со, рео, ро, соро, сео, со, асо, сеу, сур, меама, сурма. якчанд калимаҳоро дар тахтаи синф менависем. се, у, сур, меа, сурма навиштем.
کلمه سرمه. خوب کلمه دیگر سه سر سر نوشتیم. طرز نوشتی سه خورد چونین است. در اینجا کلمه اسلم نوشته شده است و شما نیز می توانید که این کلمه رو در دفترچه های خودتون نوشته گیرید. بر رسم زیرین نظر می اندازیم. در این رسم ما کی رو می بینیم؟ ما سرتراش رو می بینیم. کلمه سرتراش نیز با حرف سه نوشته می شود. خوندن رو ما دوام میدیم. کلمه های زیرین رو می خوانیم. سه او سو سو ره او رو رو سو رو سو رو ره را سه اول سول رسول سه سر سر شه او شو نه نه شو نه خه او شه خوش خه او خوش خوش ره او رو خوش رو آره آر آسه آس ل لام لام اسلم آنا آنا اس ر او رو ر رور اسرار. اکنون جمله رو با پورگی میخونیم. اسلم انا اسرار سه او سو اسو اسو نه انا انا ساعت سه او سو سو رو سورو سور سور ما سورما رو سورما رو اور اور سارو سورما رو اور. خورترکان شیرین، در همین جا درسی امروزه ما به آخر رسید. تا درسی آینده شاد باشید.